Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri Ibakwe Media TV. Amakuru atugeraho mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba no hakurya y'inyanja ngari niyo atugaruye kuri iyi paji y'amakuru kugira ngo tubabwire ido n'ido akantu ku kandi. Nimwe dukorera, nimwe mutuma tugira imbaduko ndetse n'ibakwe zo kuba twazinduka mu gicuku nk'iki cyo kuri itariki ya 30 Gicurasi 2026 tubabwira akantu ku kandi mu makuru aturuka mu mutekano, politiki na diplomasi. Muraza kunyemerera mpere mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Abaturage barataka inzara yo ku rwego rwo hejuru nyuma y'ifungwa ry'imipaka kubera ifungwa ry'umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bari gutaka inzara ndetse abacuruzi bo baravuga ko babayeho mu buzima bukomeye cyane. Ni nyuma y'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasabye ibihugu byegeranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo guhita bifata ingamba zo guhagarika ikwirakwira rya virusi ya Ebola yagaragaye mu burasirazuba bwa Kongo. Umucuruzi wambukiranya imipaka witwa Jeanne Chikulu Sifa avugana n'ikinyamakuru African News yagize ati: "U Rwanda rwose nirutudohorere, nirudufashe, turatakambye, turusabye imbabazi rubashe kuba rwatudohorera rufungura umupaka." U Rwanda rwangiye kwinjira mu gihugu abanyamahanga banyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize, mu gihe abenegihugu b'u Rwanda basuye iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bo baza ariko bakagomba gushyirwa mu kato. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda kigiye kudohorera igihugu cya Kongo ndetse na ASM 23 ifite ibi bice kugira ngo abaturage babe bakomorerwa kuba bakwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ese birasaba iki? Ese guverinoma y'u Rwanda irabivugaho iki? Ibi byose ndabigufitiye hano. Ndakubwira ko mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru nanone mu mujyi wa Goma haravugwa inkuru ikomeye cyane muri diplomasi ya ASM 23. M23 yakoze impinduka zikomeye cyane. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ryatangaje ko ryakuye mu mirimo witwa Professeur Muhindo wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma UNIGOM, rimushinja kutubahiriza inshingano ze ndetse no kutisobanura ku bibazo by'imiyoborere n'imicungire y'umutungo byagaragajwe n'igenzura riherutse gukorwa. Ni ibaruwa umuhuzabikorwa wungirije wa ASM 23 Professeur Freddy Kaniki yandikiye uyu Muhindo ku itariki 28 Gicurasi amumenyesha ko yamaze kumuvana ku nshingano zo kuyobora iyi kaminuza. M23 yavuze ko yafashe iki cyemezo hashingiwe ku mategeko agenga amashuri makuru ya za kaminuza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no kuba Muhindo yari amaze igihe kirekire ataboneka aho akorera aho nyine yagiye atabifitiye uburenganzira. Ndakubwira byinshi bikomeye cyane biri kuvugwa muri diplomasi ya AFC 23. Ndanakubwira muri teritwari ya Walikale ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru hongeye kumvikana urugamba rukaze. Urusasu rwongeye kumvikana muri teritwari ya Walikale binasiga M23 ishyize navuga umutemeri kuri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi groupement yari imwe muri groupement zikunze kuberamo imirwano ikomeye cyane mu gihe cyashize, kuko M23 ijya gufata Pinga ahabereye urugamba rukaze rwanasize abajenosideri ba FDLR benshi bahaguye ndetse n'abasirikare bo mu ngabo za leta. Gusa amakuru aravuga ko M23 iyi groupement yamaze kwishyira ku iherezo ndetse yanerekeje mu muhanda munini cyane, mu muhanda mugari werekeza Ikisangani. Amakuru aravuga ko M23 igiye kwerekeza Ikisangani nta kabuza ikajya gukora ama operation akomeye cyane nkuko bigaragara mu makuru y'ubutasi. Ndakubwira ko muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru nanone haravuga inkuru ikomeye cyane, mu gihe uburengerazuba bwa Kongo, mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kuba indiri y'intambara hagati ya ASM 23 n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Hari izina rimwe rikomeje kuvugwa rimeze kuvugisha amahanga menshi kurusha ayandi, ariyo Rubaya. Ni ukuvuga ngo Rubaya, aka gace ka Rubaya gakomeje kuvugisha amangambure ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ububirigi ndetse n'ibindi bihugu. Aka gace karimo ibirombe bya koruta by'amabuye y'agaciro, kari muri Kivu y'Amajyaruguru, kahindutse
akihuriro rya ASM 23 mu myaka ibiri ishize, mu gihe imirwano yari iri guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi muri bino bice. Magingo yangaya haravugwa raporo zitandukanye zerekana ko aka gace ka Rubaya gacukurwamo 20% bya koruta yose icuruzwa ku isi muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa amakuru aravuga ko ibi birombe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibishaka kuko binakeza, ndetse ndanakubwira iby'ibiganiro byasize byaberaga mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hakaba mu burasirazuba bwa Kongo, byahuzaga intumwa za Katari, intumwa z'Ubusuwisi ndetse n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika baganira na M23. Kuki Amerika yifuza cyane ibi birombe? Ibi byose ndaje mbyinjiremo nkubwira akantu ku kandi. No mu burasirazuba bwo hagati, igihugu cya Iran gikomeje kugaragaza ukwihorera gukomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni nako igihugu cy'Uburusiya gikomeje kurasa muri Ukraine mu buryo bukomeye cyane, ndetse Vladimir Putin akomeje kuvuga ko azihorera mpaka igihugu cya Ukraine akirimbuye. Ibi byose n'ibindi ntakubwiye, reka nze mbivi y'umuzi n'umuzingo 5/5. Reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora, kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira hano kuri Ibakwe Media TV. Reka mpere mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yirukanye Profeseri Muhindo wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma. M23 yatangaje ko yakuye ku mirimo Profeseri Muhindo wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma UNIGOM, rimushinja kutubahiriza inshingano ze ndetse no kutisobanura ku bibazo by'imiyoborere y'imicungire y'umutungo byagaragajwe n'igenzura riherutse gukorwa. Ni mu ibaruwa umuhuzabikorwa wungirije wa ASM 23 Profeseri Frodi Kaniki yandikiye Muhindo amubwira ko rwose bamaze kumuhagarika ndetse yavuye kuri izi nshingano zo kuyobora kaminuza. M23 yavuze ko yafashe iki cyemezo hashingiwe ku mategeko agenga amashuri makuru na kaminuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba Muhindo yari amaze igihe kinini atagaragara ku kazi nyamara nta burenganzira bifitiye. M23 kandi ivuga ko nubwo yari yaratumijwe inshuro zitandukanye ngo atange ibisobanuro ku byo yashinjwaga, atigeze yitaba cyangwa ngo asobanure ibibazo byavuzwe mu igenzura ryakozwe mu mikorere ya kaminuza. Muri iyo baruwa kandi M23 yabwiye uwari umuyobozi w'iyi kaminuza UNIGOM witwa Muhindo ko nyine mwakuwe ku nshingano ku mirimo yanyu guhera ku munsi mwandikiweho iyi baruwa ibamenyesha nyine uku kutubahiriza. Iki cyemezo kije nyuma y'amezi menshi hari amakuru avuga ko Profeseri Muhindo atakigaragara mu bikorwa byari bigamije guteza imbere kaminuza bya buri munsi muri kaminuza nyine ya Goma UNIGOM. Amakuru kugeza ubu aravuga ko M23 nyuma yo gutangaza aya makuru igiye guhita ishyiraho undi muyobozi mushya w'iyi kaminuza. Gusa Profeseri Muhindo yari amaze imyaka myinshi ayobora iyi kaminuza. Ni imwe muri kaminuza zikomeye cyane mu mujyi wa Goma ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo, kuko muri 2025 yanahawe igihembo cy'ishimwe mu ruhare yagize mu guteza imbere uburezi n'ubushakashatsi muri iki gice cyo mu burasirazuba. Kugeza ubu Muhindo cyangwa ubuyobozi bwa kaminuza ntiburatangaza ukuba yavuye kuri izi nshingano. Icyakora amakuru y'ubutasi nikabivuga, ndetse n'icyo amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo abitugaragariza. Ndeka munyemere nerekeze mu murwa mukuru intara Kivu y'Amajyepfo Bukavu. Abaturage barataka kubera ifungwa ry'umupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abacuruzi bo mu mujyi wa Bukavu mu murwa mukuru intara Kivu y'Amajyepfo baravuga ko bari gutaka inzara kubera ingamba zo ku mupaka zashyizweho n'u Rwanda mu rwego rwo gukumira ikwirakwiza ry'icyorezo cya Ebola. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko ibihugu byegeranye na Kongo bihita bifata ingamba zo guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Bagaragaza ko mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba indiri y'ibibazo bikomeye cyane byugarije uburasirazuba bwa Kongo. Umucuruzi wambukiranya imipaka witwa Jeanne Cikulu Sifa avugana n'ikinyamakuru Africa News yagize ati, iyo bafunze imipaka yose inzara iratwica hose. Ati byaba byiza abayobozi bagize imbabazi zo gufungura umupaka kugira ngo ubucuruzi bwambukiranya imipaka bukomeze gukora. U Rwanda rwangiye kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda abanyamahanga banyuze muri Kongo mu kwezi gushize, mu gihe abenegihugu bo mu Rwanda bo basubira mu gihugu cy'u Rwanda nyine bagomba guhita bashyirwa mu kato. Ibyumweru bibiri gusa kuva icyo cyorezo cyamenyekana, bitandukanye n'ibyagiye bivugwa, kuko ku masoko atandukanye aho igihugu gihurira n'u Rwanda, nyine ndavuga igihugu cya Kongo cyane cyane ku mipaka, amakuru avuga ko urujya n'uruza rutagihari. Uyu Sifa avuga ko ati ubucuruzi bwarahagaze, ati muri rusange nta buzima dufite, ati ntabwo washoboraga kuma wamara
imifuka igera kuri 20 y'imyaka byibuze twashoboraga kuba twamara imifuka 20 y'imyaka nyine bacuruzaga. Ati byibura imifuka 20 buri muntu yarayicuruzaga. Atari ku ngubu siko bimeze kuko kwinjira mu Rwanda ntibyemewe. Ati ni ingorane dufite za buri munsi. Amakimbirane akomeje kubera mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa amaze gusiga abaturage badafite byinshi byo gukora kubera gufunga imipaka ibahuza n'ibihugu nyine by'ibituranyi kubera intambara ikubera mu burasirazuba bwa Kongo. Umuturage w'i Bukavu witwa Albert Mweze agira ati twishingikirizaga u Rwanda atariko rwafunze imipaka mbere yo kugira ngo tubone amadolari twagombaga kwambuka u Rwanda, ariko ubu kugeza ubu imipaka irafunzwe. Ati twese turi mu gihombo gikomeye cyane. Kugeza ubu abashinzwe ubuzima bavuga ko ingamba ari ngombwa gufatwa. Ku wa gatandatu nibwo ikigo cya Afurika gishinzwe inkingo n'imiti Africa CDC cyatangaje ko umuburo ku bindi bihugu 10 bya Afurika byugarijwe n'ubwandu bwa virusi ya Ebola ari igihugu cya Angola, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Centrafrica, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Sudani, Tanzania ndetse n'igihugu cya Zambia. Ibi birushaho gutuma nyine iki cyorezo gifatirwa ingamba zikomeye cyane kugira ngo kidakomeza gukwirakwira. Reka munyemerekeze mu makuru y'imirwano ndetse na diplomasi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, cyane cyane mere mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu ngubu rero amakuru y'imirwano ku kibuga cy'urugamba, reka mbariho mere muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aravuga ko imirwano ikaze yongeye gufasha ibintu ndetse yahuje igisirikare cya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 byasize M23 yigaruriye groupement zigera kuri 3 muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano yongeye guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru atugera ava muri aka gace ka Walikale arabitangaza avuga ko M23 yari yagabye igitero mu birindiro by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse muri teritwari ya Walikale hongera kubura imirwano ikomeye. Kuva mu gitondo cya kare nibwo imirwano yatangiye kumvikana ndetse yari iri kumvikana mu rusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje byongera gutera ubwoba abaturage kubera impungenge z'umutekano wabo. Biravugwa ko abaturage benshi bataye ingo zabo barahunga. Ni imirwano ije ikurikira yabaye ku itariki 27 aho M23 yari iri kwinjira muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale. N'ubundi byongera guca ibintu ko M23 ishobora kuba igiye gufata umuhanda werekeza Ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo. Hamaze iminsi hagaragajwe ibisasu bikomeye cyane byarashwe Ikisangani bikozwe na AFC M23. Gusa amakuru kugeza ubu aravuga ko M23 ibi bitero iri kugaba ishaka guca intege igisirikare cya leta ndetse no kurasa intwaro zabo. Kugeza ubu amakuru aravuga ko ibifaru ndetse n'indege karahabutaka ziri gukomeza kugenzura iki kirere cya Walikale ziri guturuka Ikisangani. Amakuru avuga ko izi ndege M23 ishaka kuzirasa ndetse ikongera no kurasa ku kibuga cy'indege ikaba yanakwerekezayo bibaye ngombwa. Reka munyemerekeze muri teritwari ya Masisi nyuma y'imirwano ikaze intambara ya Korota. Impamvu Amerika iri gushyira imbaraga kuri Rubaya igenzurwa na M23 ese ni ukubera iki? Mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo bukomeje kuba indiri y'intambara hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, hari izina rikomeye cyane riri kuvugisha benshi n'amahanga amangambure ariyo agace ka Rubaya. Aka gace karimo ibirombe bya Korota muri Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru kahindutse akihuro rya Alliance Fleuve Congo M23. Kugeza ubu Uburayi, Ubushinwa bari mu rugamba rukomeye cyane rwo kwivuza aka gace. Raporo zitandukanye ziremeza ko zituruka no mu binyamakuru birimo Reuters ziragaragaza ko aka gace ka Rubaya kashyizwe ku rutonde rw'imitungo y'agaciro yifuzwa ko yashyirwa mu masezerano y'ubufatanye na Amerika mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyakora iki kirombe cya Rubaya gicukurwamo Korota nyinshi ku isi ugereranyije n'ibindi bihugu. Rubaya ni iki ku isi muri rusange? Rubaya ni kimwe mu birombe bikize cyane kuri Korota nyinshi ku isi kuko Korota nibura ivamo ya titanium, ifite icyuma cy'agaciro gakomeye cyane gikorwa nyine muri Korota, gikoreshwa mu gukoresha za telefone zigezweho, mudasobwa, drone, misile, ibikoresho by'ubwenge bw'ubukorano AI, ibice by'indege, ibikoresho bya gisirikare ndetse na za semiconductor.
utwuma nyine twifashishwa mu ikoranabuhanga rihambaye. Kugeza ubu iyi korota icukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni imwe muri korota zifite agaciro gakomeye cyane, kuko ikora ibyo bikoresho nkubwiye haruguru, ndetse yifashishwa mu gukora ibyo nkubwiye. Raporo zitandukanye ziragaragaza ko Rubaya nyine muri teritwari ya Masisi hafite agaciro gakomeye cyane, kuko havamo korota ya 15% yose icuruzwa ku isi. Hari n'abavuga ko ifite toni ibihumbi byinshi bya korota irimo na titanium iri hagati ya 20 na 40%, ibintu bituma iba imwe mu mishinga y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ifite agaciro gakomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Kuki Amerika rero iyifuza? Mu myaka irenga 15 ishize nibwo Ubushinwa bwigaruriye igice kinini cy'ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo, cyane cyane aya korba, lithium ndetse na platinum cyangwa korota. Amerika ibona ko ibi bishobora kuyitera ikibazo gikomeye mu rwego rw'ikoranabuhanga n'igisirikare mu myaka iri imbere, mu gihe baba badafitiye korota. Intambara y'ubukungu hagati ya Amerika n'Ubushinwa, Amerika ndetse n'Ubushinwa bari gushyira imbaraga zikomeye cyane kuri kritika Minok cyangwa critical mineral security, bivuze ko nyine bashaka gushora imari ikomeye cyane muri ibirombe by'amabuye y'agaciro muri Kongo. Rubaya rero ni kimwe mu bice Amerika ibona nk'ingenzi kugira ngo yubake inganda zayo za semiconductor, irinde ikibazo cyo kubura icyitwa titanium, ndetse n'icyitwa semiconductor. Ni inganda nyine bashaka gukora. Aha rero bari guhangana n'ikigo cya Beijing mu nganda zikomeye cyane nazo zikora ibijyanye n'indege na drone. Ni ikigo cya Beijing gikorera hariya mu Bushinwa, kandi rimwe mu mabuye akoreshwa mu gukora drone ni ibuye rya korota riva mu burasirazuba bwa Kongo. Bivuze ko rero intambara iri kubera mu Rubaya ishobora kuba ifitanye amateka mpuzamahanga n'ibi bihugu. Rubaya rero iri hagati y'intambara ikomeye cyane ya M23 na leta ya Kinshasa. Ikindi gituma Rubaya iba ikibazo gikomeye nk'uko nyine bivugwa, iri kugenzurwa na M23 mu mwaka wa 2024. Kinshasa hamwe n'imiryango mpuzamahanga itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa M23 ivuga ko umutungo wa Rubaya ari munini cyane, ari inkingi ikomeye cyane yatuma umuntu wese abona ko iyi Rubaya yavamo amafaranga akomeye. Ibi bituma leta ya Kinshasa ibona Rubaya nk'isoko rikomeye ry'intambara ya M23. Ku rundi ruhande, Amerika ibona ko ikibazo cy'umutekano muri aka gace gifitanye isano n'inyungu z'ubukungu, mu gihe M23 yo ikibona nko kugenzura Rubaya, nyine bihesha ijambo rikomeye mu bya politike. Kongo iri gukoresha Rubaya nk'intwaro ya demokarasi, kuko Kinshasa iri gukoresha Rubaya mu rwego rwo gukurura inyungu za Amerika mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi Kongo kandi iha amahirwe abashoramari b'Abanyamerika mu birombe bikomeye bya Rubaya, harimo Washington irushaho kugira ngo nyine ikure inyungu cyane, aho kugira ngo nyine igihugu cya Kongo gikomeze gusigara mu mage. Kugeza ubu Amerika iri kugurisha ibirombe by'amabuye y'agaciro kugira ngo nayo ibone umutekano. Gusa iyo mpamvu bamwe mu babona ko Rubaya ari ikarita ikomeye cyane Kinshasa iri gukoresha mu gushaka ubufasha bwa Amerika. Gusa M23 ihagaze bwuma. Ese ihagaze kuri Rubaya? M23 yagaragaje ko Kinshasa idakwiye kugurisha cyangwa gutanga umutungo kamere w'igihugu cya Kongo. Uyu mutwe kandi uvuga ko intego yawo atari amabuye y'agaciro gusa, ahubwo igamije gukemura ibibazo ivuga ko bimaze imyaka nyagateke muri Kongo. Iyo usesenguye uko ibintu bihagaze, ubona ko mu mboni za M23 kuba leta ya Kinshasa iri gushaka gukorana na Amerika kuri Rubaya bishobora kuba uburyo bwo gushaka ubufasha bwa Amerika kugira ngo isubirane aka gace ka Rubaya mu buryo bwa gisirikare cyangwa bwa diplomasi. Rubaya rero yahindutse intambara y'isi. Uyu munsi Rubaya ntikiri mu biganza bya AFC, nikiri mu biganza bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murambabarira. Gusa yahindutse ihuriro ry'inyungu z'ibihugu bikomeye ku isi, nk'ikarita ya M23 ku meza y'ibiganiro, intwaro ya diplomasi ndetse na leta ya Kinshasa, ndetse n'umutungo w'ingenzi w'ikoranabuhanga ry'ejo hazaza. Mu gihe rero ibiganiro bya diplomasi bikomeje, Rubaya ishobora kuba kimwe mu bizagena
uko uburasirazuba bwa Kongo buzaba bumeze mu myaka iri imbere, haba mu rwego rw'umutekano ndetse no mu rwego rw'ubukungu. Mu yandi makuru rero, reka ibyo byose n'ibindi ntakubwiye mbyinjiremo, mpere muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano yongeye kubura hagati ya AFC M23 ahitwa Imisambo muri teritwari ya Walikale. Guhera kuwa gatatu ushize ku itariki 27 Gicurasi nibwo habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa bashyigikiwe n'abazalendo n'aba FDLR mu gace ka Misambo gaherereye ku mupaka wa groupement ya Kisimba na Ikobo muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko amakuru aturuka muri aka gace bivuga, nuko M23 ariyo yagabye ibitero bikaze bishya mu birindiro by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa mu rwego rwo kwagura aho bari kugenzura muri aka gace ka Walikale. Kuva mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa 29 nibwo imirwano yongeye kumvikana n'urusaku rw'intwaro zikaze n'izoroheje mu bitero byateye ubwoba abaturage. Kubera impungenge z'umutekano w'abaturage, biravugwa ko abaturage benshi bataye ingo zabo bahungira mu bihuru. Iyi mirwano kandi ije ikurikira iyabaye kuwa kabiri ku itariki 26 aho abarwanyi ba M23 bigaruriye imidugudu myinshi irimo Ihulo na Ikobo na Mukoho muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale ho muri Kivu y'Amajyaruguru, byongera gusiga M23 igaragaje ubudasa ku rugamba ndetse byongeye gutera ubwoba abaturage mu buryo bukomeye cyane. Reka munyemerere nerekeze mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, hakaba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intumwa z'Ubusuwisi zaganiriye na AFC M23 kugeza ubu. Ibi biganiro byahuje izi ntumwa z'Ubusuwisi na M23 muri Rubavu. Ni mu biganiro byari bigamije gusuzumira hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinyiwe Doha hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23 aho byaba bigeze. Ni ibiganiro byamaze iminsi ibiri kuko kugeza ubu amakuru aravuga ko ibi biganiro intumwa za Amerika n'iz'Ubusuwisi arizo ziri kubikoresha. Gusa mbere yaho gato bari babanje guhura n'abahagarariye leta ya Kinshasa mu mishyikirano ndetse no mu rwego rwo kurebera hamwe amasezerano abiri yasinyiwe Doha muri Qatar ko yaba ari kubahirizwa koko. Aya masezerano arimo ingingo zijyanye no kurekura imfungwa ndetse no kubahiriza agahenge, ariko amakuru avuga ko kugeza ubu nta ruhande na rumwe rurabyubahiriza. Intumwa z'Ubusuwisi byari biteganyijwe ko ziza gukomereza urugendo mu mujyi wa Goma, ariko kubera icyorezo cya Ebola n'impungenge z'uko iki cyorezo gishobora gukwirakwira muri abo bayobozi, bahitamo guhurira mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Biba ngombwa ko abahagarariye M23 aribo bambuka umupaka bajya kubasanga mu karere ka Rubavu. Amakuru aturuka mu mpande zombi zitandukanye aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ko Ubusuwisi bwagira uruhare rukomeye cyane muri ibi biganiro hagati ya leta ya Kinshasa na M23. Ingingo y'amabuye y'agaciro mu gace ka Rubavu muri teritwari ya Masisi iri mu byizweho cyane muri ibi biganiro nk'uko amakuru abivuga. Rubaya ifite agaciro gakomeye cyane mu masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aho Amerika yasinyanye na leta ya Kinshasa mu mwaka ushize w'2025. M23 mu mezi ashize yatangaje ko yiteguye kugirana ibiganiro bitaziguye na Amerika mu micungire ya Rubaya. Mu gihe ibi biganiro byaberaga i Rubavu mu minsi ibiri ishize, ku rugamba muri Rubaya hari hakomeje kugabwa ibitero bikomeye cyane bakoresheje indege za drone. Abasirikare ba leta barasa mu birindiro bya M23, ariko amakuru aturuka mu mirongo y'urugamba aremeza ko M23 yashoboye gusubiza inyuma iby'ibi bitero. Reka gato ngaruke mu burasirazuba bwa Kongo, ariko nkubwire ko Iran yatangaje ko yagabye igitero gikomeye cyane mu birindiro by'igisirikare cya Amerika biri mu karere ka burasirazuba bwo hagati. Bavuga ko iki ari igisubizo gikomeye cyane kuri ibi bitero biherutse kugabwa mu cyambu cya Bandar Abbas mu muhoro wa Hormuz nk'uko byatangajwe. Kugeza ubu ngubu rero ibi bitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kuvuga ko ngo ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi Iran iri gukora, ndetse ngo Amerika iri buze kwihorera mu buryo bukaze. Mu yandi makuru rero,